Ebi byona byiziraho bwa nyuma y'akatambi kushohora ubwe karikore ko kumushomesa uri kumanywa nka Florence Birungi ahitendecereri ari kutera omwegi ekigemeserize ofisi ya RDC bakwatanise hamwe na polisi kutandika kuchondoza bamwe habeja batirwe nibagira ngo n'amazima emico yo kutera ahitendecereri ekanyire Deti takansanga nchekinga pepa yange mchekinga kokundaba namba lingire na arrangement of my work then yeja na gamba nkaba ningezaho kopesa mayikolira kandi icyabere kitali mazimu kikaba kirikisura then itonka abantu sasa kusanga ni batutera kandi abantu bakora nikopa nanganza kopa yantara wa principal wantini taranchiriza kushobora just canted Wilberforce Ngoma himbisibwe uri muhezi wa RDC habwa Rukungiri kandi otahiro mu nshongezi nagira ngo kubahirize kureba katambako kari kujanjara hamwe kutetari yemwe nemwe kwabeje bariyo baterwa nikwe kutaho mu nshongezi aka video kumurebera umunasi natera umunasi mutayiwe wakwegesa kajanzire munongo so nkaba security twapikinga interest mu investigations so twapikinga interest mu investigations mukasheshe twatino ku ijayishumura na polisi tukachondoze cyo konke kirungi omunaso goba kweta birungi Florence kutwa mukwata namureka ka video yikiriza ngo nuwe Florence Birungi uri kujonana kutera Abeegi kandi niwe mukuru w'itendecereri ayikirize ko nuwe ari kureba mu katambi ari kutera I was displaying this students for the betterment. Have you seen the person who got the video? They are my staffs. So it's one of my staffs. I advise you. And the policy is very clear. Ukutera abana n'ubwako n'umukazi wawe n'ubyakora rw'umwana wawe n'ubyakora rw'umushija wawe. In other words, ukutera kona no makana yishimuro na no public places kukaragaho. So you want to tell umuntu n'umuhangu wakora eshobi kandi umushango n'ubugwine polisi neza kwija nekorogwayo. So as an institution egiye to investigating abanasa mwara babe mbatera na n'umunaso gwabe natera twita wabo already hati twakingira action nibatiko kureka ngo bafuna justice Gasha kadani basibi